Kum Shibanta juga jingra khe ga sngi burom jo kilong kmi ne International Women's Day. Halor ka phang invest in women accelerate progress. Ka office jo District Social Welfare Officer Southwest Casillas District. Berangkat ka jintre lang berkalawe ban kershan cluster level federation molangwir. Menta ka sngi ka khanai tarik lebar arjar posau. Kalayo ban rakhe ka ne ka sngi bakarpang hapo ka nativity auditorium mokarwat. Haka bawa Renington lang do tangkhar MLA ka mokarwat berkumpul na ibu jong ka Social Welfare Department ka Sarkar Meghalaya ulalong kumukongsan. Kinong krena kene kesngi kilong ba H Hujan in charge NRLM hapo mokarwat sin di blog ka Presiden jong kalawe ban kershan cluster level federation molangwir. Kabal pasngewe ka report rikam jong ka seng. Ka kung diamond en lengkoi na po ka office DSWO Southwest Casillas District. Ka jing krena ka jing job ka kom trikam na ka umpo leo VO pa urang thong bat ki wede. International Women's Day. Ako pinit na ganit siya. Nagkapat na kikikerman, mga kisokman, pagpinigil kami. Kami sumang mansaya. Lagi daw katutunan na kijay padriyo ka rin kapatay. Wala nila India ro, kapag iskos yung nosip, madalong kikatay. Nagisokman bilang ng society, hakaba, baro, omdal ka, wayro ka family, kabakwa, badamdal katay. Omdal. Bahagap, lalaki pili, lalaki beto, timur beto, mereka kili di sisa. Ya kano ke family yang pakai sek, banyak don silap. Lalaki kano family ke beto, lalaki kili, kuat pendiok kerja ini kuat pendiok kerja. Compare kira begitu hak kita tak baik lagi. Tidak di sisa kamu, jadi sisa kamu lagi itu hak. Baru kuat dan dia berkerja. Katakan kaji long jomli sini. Hak bagi long tiga dan bom hak berkata. Maka long kini kalau kau berdoa, kalau kini kalau kau berdoa. Baca untuk semua. Maka bagi om kalau kini kamu betul ni orang berada di dua kisah. Maka long kini ki ladies, ki women, kamu kerja kini. Maka ngeraya baru hikum kajat berus satu kapate. Kita semua kami, lesing bersyuk dan way pak, bersyuk way pak beliau kapate. Ubang kamjang, kawan kamjang, hakat im jungi. Lalu ubang kami, kawan kami, kamtam banyak jauh kami yang ayat kim para. Dan mereka don haten. Hakaba kilong kapa kipan iya kabor ya kajingdon jo kilong kapa. Baka way ka message pangakwa man ay kaya kasih kamonta. Nakwa kan kiran ni kene hakasur jong advisor kumbala ong I nokren na po social welfare. Bangadei kung advisor jo ka social welfare jo ka Sarkar Meghalaya. Nakwa kan kiran na ka voice na kasur jong advisor. Barkatagalo. Doon kat hagane ka International Women's Day ba ngin dawa ya tiramba ba perkutno ya ka physical assault ya tilokmi haga jadwa jogi ba haga ster jogi para ko ngin perkutno ya ka physical assault ya ka jinktakti jo tiramba ya tilokmi labo kajinawa haga kasngi ko kata kum kawai ni kitikran ni ajimot na tilokmi bagin make na kani bahwa na kani ka celebration bagin dawa bagi rangba kim desu paktakti ya kilokmi ane bar persitom da kita kaji takti persitom hakadur jo kita physical assault hakaji persitom takti ya kilokmi ba kim takti kilokmi tanda lagi segogi kana persitom halu kita kata mereka berbagino kim desu paktakti kilokmi kata kani ko bagi dawa na kani bahwa bagi make nane bahkan por bagino kan saja wadong takti isu ikirok kami dan dari sekum kirok kami kinom kan ya kirok kapa bagi takti ke bagi segoge kiki kirok kami kita kali kaji aji buat kerjanya hakan kesini ke pemerintah nismo kena halu kata bahkan mau bagi kirok kami kita koi kaji nom kapa kerpangi kapa asal liu ikirok kami bagi kita kamu kaji lah patresito ni aku ni kerana menjadi kita arbor, tehnelah yang tunjuk sisa ngampil kita orang kita arbor kan, tehnelah kita ngap juga, nama nadi kuat, ubah lagi kod,
hakati sakri bari tibi ngayu I ka bor juga kami ka mana seorang darang ngamma tengah masih hayamat se hakati dia hakati bomnya dia ban kelam dem ka bor sudah mikon ngamar dalari hakabai kimi wan ai na untuk thoma pi ni klo nanle ko kira jing bom nga karena ina mangna ko mo ela de na yam ko kia ela de ko snow wala iyam ni klo naso to anda hakaba bek de ela jo ni ko swar ko kram dem arne asni kira bek ikon kamu ko badai di kilo kami tiba dilek bek ikon di hospital Piosno, tanpa ikhlas dia piosno, ia dia piosno. Perhat mani dipagi apa lagi kata? Kalau benar tahu beliau ayat apa nanti bilang kami. Apabila dia kecinglah kalau kamu terbang, hakaba lese. Lagi orang yang kata kecinglah, dia kata kecinglah, dia kata kata ini yang bilang kami. Ini kira apa? Ni apa seorang kata kalian bagi mak kalian kembali apa bilang kami. Om day hakabana siaro ay kinokni ringa sutanan perkenal papilan bon ki qualities ki jinon ki bakha ka imman ka salat baro ni juom yakta ka shisha ba ka percentage jo kinong tre ni batre ho ka kam ki balo serius ka kam ka bon hakate bane ki shita ka ba na supe hadir isi na bagai youtube hakabana no ka study hakabane but study yaki senrang mati kente. Kau kena kau study mati lap. Bagi dalam satu way kecil orang bawa haju kente. Bagaimana kalau kesisah kisah jangan ada kalau tamu kata. Kalau gunai kata. Kata study kelap dulu. Kiong hak kecil ini yuk senrang. Kinon haduk aku 1% senrang kente. Kiba syukur yang kilo kemi. Tiba syukur kalau kami kepada kajian dari hasil kacauman, harga pakisana, syukur ya lah kacau kalau kami, kita harus tahu mereka aku 1%. Dan dari habalat ekstodi, harga ini pada kalau kami, balik kalau kami kalau kita kampanye pun di kisana, kita harga ekstodi, bagi kalau kami pada tiba lek kumta, tiba syukur ya kita guna waktu kata 1%. Tanpa kok kasam pesen, kinan kata kita kilo kami, tiba syukur kilo kepah. Hendak kilo kepah pada kilo kado palat ya aku 1%, tiba syukur, ialah kalau kami, ialah kalau pacok. Tidak lagi gila pilih sisa atau sisa, bah kilo kami, tidak kita kilo tiba kampah, kampah, ban ya kisaran, lah kalau kita iman salah, dan kalau kita yang kesan. Oh kalau kau pelah sisa bani kena sisa, bah hak bagi bagi orang kami bagi orang hendak kalau kau belum bani ya kena kerja kalah kerja start kau boleh ayat di kami. Haba sakit kunsuat kikon haba yap nak kuah, haba don mereka kami ngimpiap kuno kepada mereka pelah kalau bagi nak kunsuat kikon, ipo iskan kikon. Kamu pelah pada kalau, ya kecil terus tu dikobor kirang bang, awak tidak kata kena kita kecil lah kau terpak, kena kita bon kirang bang, tidak kena kau kecil terus, berkata kalau bahaba hati kami ikut suat ikut, dan ikut suat sisa ya ikut. Kata kena hakabani kisenangi apa hikai tapi kalau kami, balik, nalar begini kirang bang kirang bang baru kata arbor. Kibalat batim matamai, balai ni petilang kusuat ikon, lalat hak nak ditengah jom.